I nije slučajno da sam je ostavio posljednju, namjerno sam krenuo odavde, a ne odavde, jer ona sad nama treba da začini sve ovo sada. A ima jedan poseban razlog, ne moraš odmah krenuti na onaj poseban razlog, možeš krenuti ono malo iz okolije, ono kako ste došli pa nas pohvali, kako smo nas dočekali, pa i tako. Sve znaš, I onda dođi na ono, znaš o čemu treba pričati. Hvala na lijepom predstavljanju prije svega, a ja ću da vas sve poselam prisutne i da ponovim što smo svi rekli, da pohvalimo prvo u startu organizatore. Kad je mene kontakt sa mnom napravio gospodin Hazim i ponudio ovaj projekat i pitao me jesam li za ovo, ja sam se haman bila rasplakala jer znam situaciju kako je teško organizovati. Nama je lakše u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini čuvati i njegovat sevdah, a Boga mi otići u tuđi dunjaluk, pa nešto svoje identično praviti i stvarati, to je mnogo teže nego što je recimo nama u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Iz tih razloga nikakve dileme nije bilo da li ću prihvatiti ili neću, to zna Hazim da sam ja odmah rekla, i nikakve priče nije bilo druge kad nas neki drugi pozivaju vezano za nastupe, ni da se priča oko honorara, nego sam rekla tu sam, sve što mogu, učinit ću da se to organizuje, da se napravi prvi korak tog festivala Sevdalinke i evo hvala dragom Allahu, došlo je do tog momenta kad će se to i realizovati. Ja se nadam i očekujem sutra spektakl jedan da se desi u Göteborgu i evo svi ovi koji su večeras ovdje mogu da ponesu jedan lijep haber i drugima koje poznaju prijatelji i prijateljice da pozovu, da ispričaju šta će se sutra dešavati. Neće to biti ustaljena neka praksa gdje se neka druga vrsta muzike sluša ili svira pa da se ustaje na noge, igra. Ja imam običaja reći jer znam negdje u neke krajeve i neke države kad idem, jedva čekaju da muzika krene i onda oni ustaju, džipaju se, ovamo se umjetnici polomiše pjevajući, a oni ne znaju ni teksta, ni muzike, ne prate. Znači, mi smo sasvim nešto drugo. Mi ćemo tumačiti, interpretirati publici Sevdalinku onako kako je ona nastala, autohtono, i da tako inače mi vodimo računa, tako je i publici našoj prezentiramo i tumačimo na takav način. Ovo je za ovo drugo, ako šta o sebi, malo meni je još posebno drago što je Hazim sastavio ovu jednu ekipu, dugogodišnje moje saradnike i stvarno očekujemo da će to sutra biti jedan